Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu paribata bani panorang sugut nerion pasadahita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konuhur nami hubamu Tuhan bani panorang sugut nerion bani bakal ni pakahulungimu panghidupimu nadoma manramotkon jana masarihon guluk nami ijagai ham hanami seganjang borngin nasalpuin jana boy po hanami ibagas na horas-horas ibagas malas niur bani panorang sugoton marhite hatamu Tuhan patotap ham apa pangarapan nami ase ibagas torang ni hatamuin hanami mandalani kuluh nami sikano pari ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijate na siyang marianan bani panorang sugot nerion nabu isisihan nami marhitehun ni channel YouTube on rigapan siganu pari bata sadarion Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 aima tersurat bani buku Yesaya bindu 60 ayat 3 nama katahon sonon jadi Rohma bangsa si paju begu-begu merayak panondangmu, apa raja-raja roh bani sinal salmu napoltak bang. Hataon aima nagabe pasu-pasu bani bangsa Israel, depkosi iboban nebata sidea mulak kun habuangan Babel. Ibagas parmulak ni bangsa ai buitu mangdo parutolon ne dopak konsidea terlebih maai ibagas nalaho pabayuhon atape membangun ulang use huta Jerusalem tembok ni huta ni sidea sonai age rumah panumbahan adong i Sion terlebih mahomani laho membangun ulang perguluhan i tongah-tongah ni masyarakat sonai age ekonomi sosial ni sidea mamukah mause tene humbani nol janah gatitumang do humani masa sonai ibagas parguluhan ta siganu pare segala sesuatu haganup na mamukah humbani nol totu tene mandadap-dadap ope haganupan hunja ipukah aha si horjahonon jana sonado holi das kubani ujung ni horjata atape ranggian ni horjata ai maase Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ibere nebatado panotap hubani bangsa Israel ase bangsa Israel maningon do totap marguguh jana maningon adong do pangarapan bani sidea itonga-tonga ni situasi nama muka humbani nol use maningon do ijolom sidea bahasa sonahan bata paluah kon sidea sonahan bata mambuban sidea luar hun habuangan Babel sonai mane bata makasomani bangsa ai laho pajongjong kon use huta Jerusalem janah pabayuhon use huta na doma itadik konsidea kurang lebih 70 tahun bani panorang nasalpu ai ase marhitehun ni semangat na adong bani sidea marhitehun ni pangarapan na manggulu itongah-tongah ni hasadaon ni bangsa ai mamambahen tene gabi pasu-pasu hubani bangsa si paju begu-begu gabi bangsa si paju begu-begu pe si holma mananda naibata nadumma mansarihon bangsa Israel naibata nadumma manramotkon rossi mambuban bangsa Israel luar hun habuangan Babel jana lang kita bangsa si paju bigu-bigu tumang na tertarik jana nasihol uhurni laho roh marsombah hubani nebata nadumma manramotkon masarihon bangsa Israel jana diut dohomani
agi raja-raja ni bangsa-bangsa nalegan marsihol niur dohoma lahu roh marsombah hubani Tuhan nebata. Na totu Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sona dohomani ibagas parguluhan ta siganu pari. Ase lambin bermakna, ase lambin merbuah tongon hapor sayonta dihut hubani halak nalegan. Marhitehon ni hatani nebata na ijalo hita bani panorang sogoton. Totu maningon do hapeni ipataridah kon hita. Hapak kutonta ibagas sa ganupan horja nama dia. Totu lang urah Bapak inang ibagas parguluhan tahun sanggah mandopakon bue tantangan ibagas guluon tapi tetap ipataridah kon hita hapak kutonta ibagas sorjata si ganu pare. Totu asibui bertahan hapak kutonta ai ibagas horja nama dia maningon do hapeni idingat kita halua honta na domma ipasirsir Tuhan Yesus marhitehon ni parmateni bani hayu parsilang. Nah, on mamambahen ase hapeni nama diar nani horja honta ibagas 10 tahun sedo hapeni halani guguhta, halani pikiranta, halani hapentaronta, halani niata atape halani sihol ni uhurta. Tapi halani tetap kita mardingat bani haluahon na domma ijalo hita haluahonta humbani uhuman halani dosata. On mamambahen ase halak naliganpe anggo ididah ma hasabaronta sangga mandopakon bueni tantangan ibagas guluon halak pe nalang mananda Tuhan gabe siol homani mananda Tuhan nadomma memberi hasabaron hubata, nadomma memberi turuh niuhur hubata, nadomma memberi ketahanan bata ibagas saganupan tantangan na dopakon ibagas 10 tahun. Artini ay Bapak inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nama diar na ni urjahonta ibagas 10 tahun sonay dohuma agi hasabaronta mandopakon bagi ni tantangan pakon hasusan ibagas 10 tahun lang hapeni ase halak nalegan roh laho pasangap kon hita lang tapi hasabaron na marbagal ibagas dirita mambubai halak nalegan ase lambin hasabaron homani ibagas Tuhan. Artini ay lang ibubay hita halak nalegan ase pasangap kon hita halani nama diar nenor jahonta atap halani hasabaronta lang teni Bapak inang. Tapi ase lambin marsangap matongon Tuhan Yesus ibagas parguluhonta marhitehon ni hapok kutonta marhitehon ni hasabaronta marhitehon ni natotap teni hita marjuang ibagas turuh niuhur makorcahon nama diar ibagas 10 tahun marhitehon ni sonaima bangsa-bangsa atape halak nalegan gabe tertarik tene laho marsombah jana porsaya hubani Tuhan Yesus jana sonai mahumani age raja-raja nalegan gabe marsihol niur roh marsombah hubani sinalsal na poltak ibabota aima sinalsal sondang ni hamuliaw ni Kristus naman linggomi parguluhanta. Halanyay maningon tetap dohita marguguh ibagas sorja nama diar maningon tetap dohita pataridahkon buah ni pangarapanta jana maningon tetap dohita marhasabaron ibagas pardalan ni 10 taon ase tetap tene marsinalsal sondang haliharon ni nebata ibagas parguluhanta ase halak nalegante labin tertugu-tugu makomani roh marsombah jana martengir niuhur hubani Tuhan nebata. Amin martonggo makita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami bamu Bapa bani hatamu nadok manorangi pargulukan nami.
Terlebih na do mapasingatkon hanami bani panorang suguton. Ase ibagas ganupan pargurmiton ni guluh nami si ganu pare. Tetap hanami martenger niuhur marpangunsandean jana marpangarapan namang guluh poreni petongon Tuhan hidup pak kon hanami. Bagi-bagi ni tantangan ibagas parguluhan namion. Tapi pos do uhur nami ibagas sa ganupan tantangan hidup pak kon hanami ibagas parguluhan nami sa ganja minerion. Hamdo tongon Tuhan hasoman nami na paluahkon hanami na mapargugoy hanami rossi na pamunangkon hanami umbani haganupan tantangan na idopakon hanami sa ganjang nerion. Asihama kumani na mamasu-masu haganup halak na porsaya hubamu ibagas na mamukah horja ranggian sonay age sura-sura ni uhur ni Syria. Asipuri ni petongon Tuhan mamukah kumbani titik nol tapi tetap marbagal pangarapan ibagas uhur ni Syria marhasoman hamdo tongon Tuhan bui tarhorjahon Syria bui saut ahana sinurahon ni Syria ibagas ham marhite Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata bapa apa persauran ni tondui na pasing ma namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lampin marbuah matongon hapor sayonta sonai age horja na madiar ibagas parguluhan ta si ganupari. Shalom.